It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitu bekane share yen ewo Facebook and afisi YouTube. Na yemfa kasebo no echirimu emfansomom. Na empeni se yedua manfonso a na yaka yanom. Sanso na takramehwe empronti. Kasebo no bebe ya share se afiri no. Nyeni kan emfani se mra. Mama unjene say my phone rosanya sio hey atimikane ufame nyumni mumwa rosiesa na makramu yana mwa mibio mta mahumine umayenye die bendi ya madofu Maba unjene say my phone rosanya sio atimikane ufame nyumni mumwa rosiesa nyamu bia na makramu yana mwa mibio Yan shaka sebona se emfamfiri yan papa oniminyamfo Charles Kwadwo dodo na borma no se dade Lumba wanya ne baabi kro na enkrata tetenten efiri yan papa oniminyamfo Charles Kwadwo emma enchen aba na ya papa ma echiremu am wonom ete Ghanafo ase ene odosoronko a ene animunyam a wonom ede hya yan papa na wonom uchiremu a yanka nkyere Ghanafo se afa yan papa ni sie ene ya papa kukua mu nsem yade a ehia busua papa ni senti wo be sre Ghana de hye nyina se yan papa dade Lumba wanya ne baabi kro a Ghanafo bekai a na ya kita wonsa bosom na na toso aduonu nsia e won fimpim ye na dununum a onya ne baabi kro ye no afa yan papa ayiye ntotoye ene na kwankwagyina soma omo ye ene ne kura bia omo ye ne nyina no yan papa ma ese yan fanto Ghana de hye nim sei ewo mu se modo ya papa pa wo mani age e wo do soronko na doye amade na die a kire yan papa ma ene na busua nyina na so mbesere mu ada yan papa kura bia omo ye no anaso omo kosie no eye kokua mu ade ya eno no mbesere se enka yan papa busua ene ema no entem na ya papa ema echiremu am wombesere Ghana de hye nyina afen samtwerefo ahodo ene samtwere adwuma ko nyina ene Ghana de hye amodo ya papa se omosere mu ada ya papa dade Lumba ne ma ene na busua enyina ejiremu a wonom da so esunya papa kai no efiri se ne bodembo ene esapa watwa to honom eja ne ma na busua ne wo man Ghana de hye no emudo ye pa ne santi wombesere wo mudu nsine ba kope ena tuyi enti afa yan papa nsem ahodo a enam oman Ghana montene so anopa awia anadwo baabia yan papa omusie ne ho nsensem nyina yan papa dade Lumba ma esere se mani nyina enka kokwam na yan papa busua ene yama no nkwaso a na wonom ensunya papa efise watwa sapa atoho eja omen na busua ene yama ne nyina yan papa dade Lumba ba echiremu a adesrei wonom nam awraho kwanso ana afenso odwo ntoboase ekwanso esre Ghana de hye nyina munsu won na momwa pa ne yan papa asomdwe a okwada no onadin na busua ene yama nkambom ne yan papa nkukua mu nsem no wo mo mmode antoto no kama na echire nye din na nkratai efri yan papa dade Lumba ne ba bema panin Calvin ene wogina mu ene yan papa ma ne nyina ene de nkratai eba bonte so mbesere ya da
ye nyina ye mamoden a na ye papa wanya ne ba bi kro no ye ma busua ne kwan ene ema ne kwan na wonom enjam ye papa titiriw efa baabi omukosie no ene hyehye ahodo aka no ma busua no ene ma ne kwan na mtoto ne ma aka ewo kukuam wei ene nkrata efiri ye papa oniminyamfo Charles Kwadwo Su Daddy Lumba wanya ne ba bi kro ema nchan ene animre yi yade mo nsem asomwe DLFM 106.9. na ye nam we so ka kire yem papa abusua ene yem papa ba ne nyina yem omu nyina hyeden na sede yem papa emma eden krata ba bontene be sere o ma Ghana de hye na ye nyina yentie wonom ne ne wo mko benkrum na se wachi paya ene ehu sede etie entie be sere pa ne ye nyina yenta yem papa ma na chi ne abusua ne nyina chi na wonom enkosoa enkra yem papa Daddy Lumba wonya ne ba bi kro eho nsem kwan ya mofa so mu sie ne nyina kokoam ne moa ne mpani sei yemfa ni die made ani die ese no sika yento akase bono so Yentoa Kasiabone so na Public Utilities Regulatory Commission for a Chanitia friend PURC Eden Kaiba Betuja Chemu se no a yadia kania boa so etimiate ewo akobeye 4.81% sanso anansuo boa so atimi ate akofembeya 3.06% eno be hyasia ofowin so bosome ne dedi kan ewo mfimpi mienu ene aduonu nsia yimu no chema ate omate suye yade no beboa ama omo nsoso a omo yusu nkane a ene nsuo no omusika sem atimi akosuye na ye statement omo de betu dwa efiadai ma benim bosom ne de tosu dumiensa won fimpi mienu ne aduonu nsia ni mu ana commission no chema ya de omobomode ahwese sikasem ne betimi akosuye esansa omo hwe sene sise cedi no ani US dollar na sifate sans na domestic inflation no ekosu ni na afu abo nsoso no etimi ate enu nsinti no muhu ni sa woso mutimi tetebo no so ne be betimi aboa na omanfo nsoso a omode nkane a ne nsuo di dwuma no omunso ebenye sika enso ede atobi esanse bebre na ana na eka ho asem se nkane abo ayoye dinye papa pache se okoto ye prepaid ni bi krampo na endi na bia ndi da ba ko da mienu onfanye hwe hu ane se kane na sa na wo se okoto foforo na Ghana fo kasa efa ho ntse se no esan sika semu ha oni ntino matimi atete so akane abo so no etimi ate akọ 4.81% ana nsuo bo so ate akọ 3.06% no ebe sha se ofowin so bosome ni dedi kan won fimpi mienu ene aduonu nsia yimu yanto akase bono so ene yemfri PURC mpanifo akache na yemfa ye ne mfa nkyere mu awasante mantenum na meka sai adehye beboro aduonu num ena wonom ho aka ewo manso akwesi so na enra na ye wada enyasim kuma ensubra ne toye eyiri fra krodua ne mu nyina enam galamse emuna bi enipa bi akotu a wonom ankata so ne santi ema eye 11 bedroom house enyasim kuma ena japade pi na nsu atwifa so am sika botene be ye eye 1 million na ne nyina da kwa ama adehye na setenam etimi aye den ye pam na wonom kire mu sei ensuo no ehyaase no pa be ye no ngwatwe agbapa ho sima aduanan ena ehyaase atesenyasim kuma ene yamekesi mpa be ye de sensia o maso ye hye pa eno ya mema ena manso makoma ko beye dunsia kyese maso ye hye papa o manya baabi amfo mutira nto a
Emofre ka ho ne maako baasa wo nyina bre yipa ko gire nyina monten dwane firifia ne mu oja na de hye ne bi kura kirem sei chese ma ho de dodo na na ekro ebi kura kirem ne sika ba ye 50,000 Ghana cedis aka ne sika 500 million ekọ afinso eye 7 pounds of gold to sika akọ ne nyina akọ ene ye beans ebro ene nkate ne japade ekro no enya simkuma kura na de hye kirem a de sombo no de bo ade hye a wono masisi ekan wo ho nyina fisene galamse nti baby ensuo to efa omasisi kan nyina nte ne ensuo to enya baby mfa ewo manso akwesi so eka no ha kese we no abam wono mu kirem mo besre mpanifuo mre mu afiri se de yekoso no ade hye mo manso akwesi so atetenem edesane mu pam na ma ade hye je mre ni de na musini twetwe nkomo me wo fa ase Samuel Ofulu Boachi ando amara na ne se mesko twetwe nkomo no mu kirem se nsem we anti mpanifuo ama wonom ewu to me koto beti ankofo ka nkofo gold omode atoto wa wasem ti omoka no gold ni nyina yera enim sika almost 50,000 plus ni nyina yera wo dem ho ese mi hu kwa me fa so ti omoka aya ntitende ta ma me no omu yenu omo ba na me fa me do omo me ba ese mi hu de meka se misra ban so ntwere ni me hwe ni yewu me ti cha ma okrom ha na wa ha assembly man wa ha bere sem si ye obi antimi ntwere ni kura me hwe se enu ase asem ni si ye ko se mo da he obi antimi anya bi na misra ban so ntwere ni me hwe ni ye bere yewu mpachona do fo bahanra enromba ya mama ehwe enromba he ma yebo nsuo no nom ka cheso mo kwane ombe saba eto munya ma no pay sra ban so meboa ye ni yegu nkrent mi nko school ye mpenimfo nso ya bekọ adwuma aba ma ma didi a se dia ye ntimi nko adwuma ne nyina yegu fie sra ban so ntwene ni mehwe ni yegu eno ani wa ma so nkran na me nu ya frase ye ntumiri ka me ha ade ye ba na de mo nyina afele adan a ha kakra na man na si no so ma nsuo no nko adwan mu suo nyina nko ye se wodi ha nyina kọ atua nsuo no ye nya ba bia anya den emfa nti ha no de so ye sere mpanyimfo mo nya antesa ade we sidie ma enipa na ebekunkum etomre bia se bipie na ukọ na esu to no wambafia na adwendwan beto so se wo kuede ne bisi because omo digala na fa edan na chi wo digala na bepeme dan na chi wo kakra na do ina wo di ma wo ni nyina gugu ana wasanzo ne to ato akulu sunsu nti su to a nsu nya ba bi fa ti se nsu to efi so kura timi pie adwa ya adwale a adwa mu so nyina so a ntimi pie ise ede ne yenye ye ne a yentimi nkudwale adwa ye be dwale a ye se bi mfitiri Masugum, Mampinifu, Mampinifu, Memma, Yabefa. And so no buffa car come the bay fee when you're quanko. Galana or Modina Chido Horno, and a man sure fire, and Timpayin for, or Momwaya. Ramanda, Evan Manda, Akopim say, the chain sure my dear chain. The sea I made that general fish you, Nameboa for, and I buy some Babuame. No one German memma, no my young bobo. ene maye mobo ampa galansuo ene nebua for manso akwasi kroma etu kromu ni nyina ma de hyenye ba bi mfo mutre ntuyi wona ma rahwesem ene yede asum na no achi no ena manso unit committee members ni bi eye Mr Joseph Mensa ena afinso Mr Yaw fofie ejemre ene me wofa se Samuel Ofulu Boachi twem koma no mutre mu sei wona mu guso ebo adwumaden ahwe ahuni se ha wona abrama moden apan opemesi bre na mu kire mu a yan kancha de hye ne sei wona mu guso mo ka biewom asinkunwa bono ma moden amansuo matwensuo ni nyina katakata mu na nyina so ahwe yi kanim sebe ya beboa na oha we yasie no ebi nkonkosi manso akwasi su krodua no mu bio ye tie nyina na se ye natural nsu a anyi obi na de beto nsu nyina no na ye ba bia nsu for dada nsu na to ye no ifi ba bi na abi twifa ho na ende etu ho na mo aya ye guso aya hwe excavator yansa ai kama machine bia ende ye de be pa kana na ma nsu no timi akọ na obi anso nya na fa modie Pise intimi nkonko basa insu ba wetu na be fo obi aja pade ana insu wetu na be se ebi obi da omani ye na omani mpunto ma nkoso ntina e di ensi mpanyi se ase committee ni assembly egusu a ye bomoden nti egusu a ye ye nhihye se ebi ensu no ifi ba e bia no obetimi abo ho ban mutia kwese krodrum ye intimi nkonko basa nkonko da bonti ti egusu ya ni amanfo bebre e kasa o mabo ahụ basa bedu anyumedi o mbe ma ye dan a so mo de mutiri ebetu ebi de kansi bebre ama ye tu ho na mon ama nsuo no koi ti ene na nsuo to ye ne free afade kwan no so ba ye no e de sa to renche mu e de ba ye so be boy se de be ya e betimi ayi kwan de ato a nsuo no to a intim gongoro amanfo de mu biem enti nsuo no yiri saa na be fe ne obo mu ho ni nyina e ba saa na me bo ho ban se ne be ya ye so ye nya ho to kaka na makobie nsuo na to akwam se ne be ya so betena emfa we ne nyeden ema ani ya wotie wonom anomoya unit committee members ha wanom ewo manso akwasi so ewa sante mantenim Mr Joseph Mensa and Efinso Mr Yaw
fofie ena wote wonu muni na mane boyi yana musini Samuel Fuli Boaten adodo asade mane se miss call ene defri asante mantemu ebesomo ye Yantua Kasiabone so na National Apprenticeship Program enokoso ewo manyimu no eyade mabunu beye 2000 omowa hafwa no South West eye district nim etimi enya so emfaso na sajumedie we yade omanpani John Dramani Mahama ana de ba ya sane beye beboa na mabunu nsoso omuni adwuma ye no ebetimi aboa wo no mo so etimi asuansa ne dwuma sane beye ombenya sika ede egu omubotom na dwumadie we omode eye 300 million Ghana cedis ana dia so asensa ne be ya eye dwumadie no ebetimi akoso na eye short term courses no ebe ye bosomi mienu ekosi 9 term na apeye long term eye courses ne so a ene ye bosomi eye du mienu ekosi eye du nwotwe entem na chese won so no watimi asua na eye omunya so emfaso no niema a woso ohia de besua dwumani ni na ban ede ma wom sane ebe ye omonso ho ebetimi ahenha wom sanso no mu wiom be mom certificate no kire sampa eye ade a obesua adwuma no na ye district chief executive officer edema hafo no southwest eye district nim eye honorable Abubakar Sadiq ene semchofo etwetwe nkomo ana ochemu se eye ade a national apprenticeship program ewa hafo no southwest no etimi abua mebu no ebeye 2000 omonso so na ya apprentice omoba besua adwuma ni bi sanso anodi tudwa na ochemu so omo submit omo forms na eye equipment ahodo we so omunya no monsa enkaye no otu omo so omo momode nya tobase esan so omo obo mo homode se sanema ni na no ombetimi aye ho hyehyeye ede ama wom onse adebia no yesate a utimi emfa de bebre nyele ensate nti we mpa aka ya di kan ya asate because masters be 5 na ene omonsa aka omonema na master be ma na 5 no so e obe chena nyuma nti second one na e ba na o ma bi potana ye ba be ne ene de ebit na fanta bebre nti omo a se de omodi amamu ya shomo bo se next one na e ba yin obi a di bit ma de abam ama obi a ti aye nyuma na forms no mo fele no online so nipa omo fele forms no let's say forms are even omo printed by ye office plan na e yakobe 2000 forms are receive our office but you give say kaka because enye afiba program afibia aban e fani se na ya any 2 years no ya tima absorb paper e da go sa program sabe e minu ama no etetu ya ma ba because see no aban e ba be 6 months e dey among 6 months e fan se be 3000 obo no ma obo obejisa ma me fan ko tori me fan ko tompaboa obo to awie na week no e da fi no na afi sika wo se wo de fuka e kwa adwuma na ontimi nko na afi de adwuma na yeden Eniya uti ye district chief executive officer edema hafano southwest district no honorable Abubakar Sadiq na enuachi ana mebu na munya dwumade ne so emfaso ede aseda ede momampani John Dramani Mahama sanso ana DC honorable Abubakar Sadiq so mudi dwumade we de aba no beboa wom se ne ebe ye omonso no ebetimi enye adwuma aye Enioma na yenya yeni aso se mfaso beba nioma ne so na ejina yara enioma ya yeji se yedi kwesifi a mfaso mbaso na emum se yedi koye adwuma mfaso beba so ama yedaachi enti de ya kan se yeda ya papa John Dramani Mahama ase yesanso da yendi si ase na fe yeda omu nyina ase enti nioma ne de ye shet ne ko se mfaso beba so mo ho pama dryer esenya Jumi inyanyema bebre die but dryer na betimi aboa ye kwan bebre so because we cry very washing na eno an ye dini panishim na Jumi nso even though front ya be eno an ye de ye da ye mpani force wase o maboa ye bebre e da serious nti akese so pan koma John Dramani Mahama ye da na se pan ye apprentice o ma enimati ye da na se pan ne wa ya man e be koso ada na se especially ye madam no ene mama de abai de bebre kwan bebre so because ye be dwuma omuka so mo fe ye dwuma mu no ye ne gye ana ne ye warishi mu se mu ni hamu ana ne mama de abai be boy kwan bebre so Eniya uti ye man for mo ewo hafwa no southwest district ni mo munya mfaso ewo national apprenticeship program no koso ewo man yimu na manibo ye nsem troni Barbara Cranton ana de besomye yanto aka sebo so yankwaso anyene mwe ewa santema tanko pie mu ewa danse ekurufum abato mpesu aso na wano mashbe dwane eye onimiyamfo Joseph
Azuma make say obomoden ade aso akobɔ fam say wonom AC eye 4-story eye boys dormitory block ede ama Akrofom Senior High Technical School no say meboa pa say beya hodo amofra ne baabi mfom mutiri ntroma mo ba moden asua ade beboa Ghana dache no ha adwenti na mo na mofra nya baabi na mofo mutiri emfantro na oniminyamfo Joseph Azuma o kirema ene edanya wosi ede amadu suafo bia mmemu ane benya baabi de omutiri ato no enya mofra ne nkuto eye house masters nso ebenya ne quarters baabi ode ne tiri beto kama wom ene wachi nso mofra ne benya baabi ato mo ntade no so ye kama enu kra da ntanya ombesen baabi ombe omo huye so ombeje omo na so mbaka kwatwade besiesie omo hu ne nyina bi omo kama enu wachi niam pina na wode beboa ma mofra yi eho ato wonom ewo mena wonum esuade ewo Akrofom Senior High Technical School num na wo kirema contractor dwumade we si ne sere so no ode bosome pode dun wotwe na ode behwa wie se school dan no wasi ne nyina kana mofra nya baabi ede wo mutiri atom na mno one nsantwerefo kasa wo mla na ode aso bofom ewa danse Akrofom school no atena ye ho no wo kiremu sei ha adwen pa efri sei wo hwe school no baabi a ememu ane dana in fact emu ohwerem te se hu pa se koblane de ne ba ko school na edan ya wotim no eye uncompleted business edan omu nsinwie ye ena mofra yi tim saa omo kwadam saa emu ohwerem ne mu ahwereko ne senti akana koma se onye we ni wamfa mo na school no so nkonkan na mofra na setenam so omontede ne mu oden pam e papa kiremu se sebe se efie adwua ena soromofie nya baabi enya dabreda ne senti sebe mofra nya baabi a na omo ho anwe wono ma omu nya tirempo emfa nsua de na wo kira mekese no koma mfa no watimi ede mu be ye oham gichemu aduoson 70% ede boa na watumi de aboa mputudwuma wo mpotem ho nyina titiru ne efa homasua ho na boa ma ne pesu asonso homasua etimi akonka na wo kire ma obakọ so na fam de nyina de aboa sebe ya ba na pesu asofo to ye no wono benya no so emfa so. Very terrible to see your son, your nephew or anything or any relative say what he had issue. So we are putting this structure here for boys dormitory. Almost should be a year. We are usually it's common in our system seeing people, politicians cutting sword. At the end of the day, we don't see the commissioning. Most of them, about 70% of sword cutting in the way I am. But we are hoping that for the payment and other things and the facility projects and completed projects for the usage or 18 months for the normal but because of the urgency of the project, we are hoping that within a year, 12 months, as said by the contractor, or you're ready and has the capacity, if given the support, to deliver within 12 months. Eni a wuti ono ne ma se bedwane edema de hia wonom ewo adanse Akrofom ewa sentimentemo ne den ede oniminyamfo Joseph Azuma ne no wachi na headmaster edema Akrofom Senior High Technical School ne den ede master osei owusu ekirema oda ma se bedwane ase papa power no mutu na kukudura na mo a watu beboa school no na ha we na ahye omobo ache chese okọ school no mu a empudujuma pa de abo no pa sesa be Johnson abo akokọ ono mo breye pa mofra no so bre ne senti already shem na ni da so asa na mo pa ma se be dwane atu obebo no homaden abo de akwe na abo mofra nsa dusua etimi akonkan die de metumi aka se aba abaye mo akese fa isan se na ye wo akire kese mo hwe Akrofom Senior High Technical School the only school wo district na mofra so a select ha no so se economy enti bring bia na dia misu adu a yesu ache say infrastructure deficit e won nke betumi akone nim eno na enne eye MP ene abaye moa se de be ya yesu ho be eni e dia ho be because my dictator say your infrastructural deficit e uji because ye hwe projects e koso other schools any infrastructure e wo ho na dey compare ye ho a na ya akoye say ye ya ye yisia ni nyanka enti ene ye di da kese e mayen say aban so e ba ye wa ye say project ya ye dia so abofo ni si wia say the all can toilet room ironing section room washing bay room and sana e dan no kra no wo kire say ye benya kyerɛkyerɛfoɔ so a obetumi atene mu so akontrol nkwadaa na maye ye hwa bangulu so ɛwɔ ha nipa kakra bi na te ha emofra yi so dɔɔso
nti akɔyɛ akyerɛkyerɛ ne akɔsoa ɛna ama project ɛne a wote ɔno na yɛ headmaster ɛdema akurofrom senior high technical school ɛno ɛwɔ danse akurofrom wɔ santimante mu ne den ɛde Mr. Osei Owusu ɛna wote ne nkɛn na ma ne boyi yama ne boni Barbara Kranten ɛna de firi asantimante mu ɛbɛdan Yenfree Asante Mantemu ni Mbonremu ewe prayer mantema na presiding member at the Metuwa East District Assembly no eya Abraham Kofi Nyakon. Sese omasan atuabano ama nimpre niso sese no ana ogusua eya presiding member at the Mawom. Na eya vote no nyaye no eya 100% na chese omo penipa so obeye presiding member at the Amawo esan so obu adwumaden into matuabana ma no sane ebeye obekoswa abu adwumaden ewa assembly nim no ne yamani boni eye kontin Kofi obo etwetwe nkomo ana Abraham Kofi Nyakon edi tudwa na oche musa ya dia assembly members omo wetuwa east omo ye de huhia no into obebo mode atimi ahyemu kina sanso no oche ma ye welfare administration no ewo mens nim no behwe se eba sikasem omo betimi edi aboa ne colleagues sanso ana assembly members omo wo honom sane ebe ye omo so no ebetimi ahwe mabusuafo no omo dwumadi omo di no ebetimi akosuye. My name is Adjoa East District Assembly in my second term, and said my first term, which is 2 years now, an opportunity to serve under the MPP government under the leadership of His Excellency Nhyiraba Kwadwo Sammy, and then DC Honorable Kwabena Penny. I normally had for 1 year, and currently His Excellency John Domani Mahama, and DC Honorable Ernest Itim, so for 1 year. Say two knowledge and experiences here when the Kabu. Now the second time here on the mommy with their pre-development at the and in print my year welfare assembly members welfare equity at East Assembly Members Welfare Association equity bank account say assembly member who be with Medina Kufia, who here assembly more, you go to that association, yet me at the board, so soon at Adjoa East. Now, with the development, I may say, and send me feeling local union. Not all the 16 electoral areas and work at Adjoa East could peer because you see the development at that community. The minimum members near Kabu, you're making sure that development at the could peer so. DLFM. The MP, the honorable Abino Sassari, or need to see there in Kabu. Enwechi ana Abraham Kofi Nyakon edi tudwa na oche mu se wo hwa bia ye omutu afom agudie na honom pa na chesempriwanyin sen ewo honom enu nti no hu ni se ye mpriwanyin se wo se yakuti enye nipa ba ko pe na betimi akon atia nti ofra man phone na so ommo asa na be yom betu mo fra ne fo omecheche omkwan yom betimi afa so ne se ne yom betimi asimpriwanyin sen anokwan esan se so mudu eye ejibia na chese wo so mu esua ade se ne be ya dachi bi no betimi aboa na emom so mkoba se memasem ende omudi sikachi ane pressure hodro na okoso ewo ye maburu ni ntema eyade omefa mpriwanyin sense ya awofo eye omanfo ni na entu mofra ne fo se ne be yo mbetwe omo ho ede afri memasemu no mbema omani akomadi sua so se ne be ya omo so da chi bi no menya baby pa ede omo nan ede asi na sanso efa kwanya ne so eda ya assembly members be ye duonu mienu ni na se ne be ya omoto aba no ede ma no na cheso mu wo ni mugidie nti no omoto aba no ede ma no na obesomwom ewo nukwaredie mu se ne be ye beboa na mpuntudwuma nso no etimi akoso ewo atiwa eye district assembly nim api didikan ewo assembly yibobo na anko bi but yakazi tini pregnancy enya ade ba ko na de ba enima bibiri na de ba ukan illegal mining activities across the camp in no assembly no together with the district chief executive no your mining task force say illegal mining and kasa ekoso at Adjoa East de every phone but it's a teenage pregnancy na your back for addition to say the can any DC and any MP honorable Abino Sasa any education have yina ba be transit na share when be first wa ebutimi aboa na say teenage pregnancy a ho kan wasebe yetimi de aba from e be say ne ma na yetimi ni ya hemfo any company for influence any asofo any ahemfo ewunku abomi na yina ba be stakeholders meeting ya ke kwan be first wa ebutimi asisa de yesi ano prekopenya se ba be so an ni si ano prekopenti enche kura in my second term but I interview now one Saudi dance say
teenage pregnancy konkan Adjoa Eastern timi the aba from sense ye be company for na adwe abu me nua no de me timi no ma se bi do ma ye no promise because ye can in film a the assembly members of movie according to the same DLFM assembly of assembly but Eni ya uti ye Abraham Kofinya Kono and a presiding member at the Metua East District Assembly ewe poe mantemu na manibo yen same training continue Kofi Obo and the besomye Yankwa swanyina mu ewe pie mantene yanko pie mu ewe ye tontro eye kroduanim eno no wachem ebuakwa na nanam atrenkonwam ewe pie mantemo na meka se kronem wa ye desa no manam ebe de se mfia pode enum ntemu ni ena wona mo hene nana apia kubi eka nchene guye nana ekwa ekura na dishe ya bre pa je se ohene de abowodom sese bedwonso abo akokom na meka se twidi ya mponyankopon ayadom edom ho afofie ma abrewa yipuma kwam a nana bra kon sapon meka se yi wonom aya mamre ne amane agina tum so no nya ohene popo emfama adehye a wonom ewo tontro krodua ni ma meka se no nani abre pa bebo tudwuma eho emmodene aboa ma krodua no empunto atimi abam na dwumadi asono kwa etodwam na musi na hene no ochenhene osagefo amuatia ofulupeni ebo no homoden etu na tena kunwampenifo kogina mu am eye twafo hene osaparama Adusei piasa ekogina mu ya mamra na amane ye kama mu gine tuma dwumadi no ekonkan pa meka se de ohene papo no ekosoma de hia wonom ewo tontro kroduanim eye nana brakon sapon meka so na ekosoma de hia no na osaraba ma Adusei piasa ekasemu ena wotire ma aha dwinye pa se manso twenti emfinhia pode enum empunto abo adehia wonom ewo tontro kroduanim aha dwinye pa na owani som na resemu se ne twide yampoyankopon aya ado amonsa aka na foforo na brakon sapon de obebo pa empunto atimi aba kroduam na boa emmani daso akodo ayira ye no wonom saka wonom akwanya sei afinso na ohene ni kroduanim nti obi asode ansem hunu de ope ne wo ye ni nyina tuo betwa boa masere be ya tontro krodua no empunto be fa ne ntoma pa efra tontro kroya nkasa na eye kura ketwe ne nyame adom entra ne train kwa da ha ne tinu na sei etai gina ha no mo ye go straight I think kokko eko akra edi no mako na oye da ewo kroya nkasa dosu eye edi edangwefo ena krapemfo kakra na before kakra na ayese mafa kakra na if you said that or no, there's a penny be any emma be encouraging. A bear nakakranny, a bear female, numi, a dear trouble so one, a work one. 80 minutes, you was a measure as you be a crubium. And I'm a buyer and I'm a formal council of elders. As a one renewal, that's with Gimbra. It's no matter being a course, you not catch your side for any woman quite. Let me pick will be out, but me assume grown, they have a good shillings. Tierra Muna, Ura, unity, or buy or a super in fear, most simply. I mean, as I said now, this will be a few better, and I said, better in fear. But I'm a course you. I'm saying, but they call it on Sergeant 4G to say, I'm for the Corona Shellings, if you never always so better to be the bank of Swanee and be a consulas with the attract. Na krono so apagya ebise krono eyi na bibia wo penifo a wo mu nyina no so won fo buoma de ehwe ne atitiri krono na krono mpagya etinya misra no se tonto man de wo nyina fo buoma no mo hwe ne nyina ya pagya krono na krono so enkoso pepe ehun nya pa se obi ade obo na ne die emade ne die ese no ene a wuti ono ene wo ye twafo hene edema ochehene osagefo amuatia ofulipeni ne den ede osabarama Adusei piasa ena wote ne nkan na no achi ena ye etu kromo hene barema etu atoma konso ekopia dwumede na ase a wokirema dwumede ne yade a eye pa afri sei ekwanwa no atompan tesamfie pintem ni eyade amoa mampuntu onkoso ne sente ne adehye na tumi akwasetena manananom atimi apa wo hene de a eyade bebo apa wokirema edro bia nka dem krodua ne nyina do bia mfa na chitai emfan tai nana brakon sapon wachi no wammoa na eye tonto krodua no empuntu omra ne dimbone omogire me bia atwamu no eto ntwa ahidie die ebeda ho a eye dipa bibiri epre na nye obi a mo bepre no nye dipa ni nyina de benya kwan so wo betina akonya ne so because akonya ne ye baako enso abusia no edo it is edu every say
obi akore ɛso nyankopɔn adaroma bibia kɔ nakora so nakora enti deɛ edi kan a mɛka ne sɛ mɛsrɛ ɔmo nyinaa so ɔmo nyinaa de ɔmo akoma pa ebedi ɛyɛ ɔmpani a ɔmayi no sɛ ɔhwɛ ɔmo so na wɔrehyɛ mu sɛ ɔmo de anigyeɛ ɛne ɔdɔ ɛka bɔ mu a biara bɛkɔ yie yɛbu baabi sɛ mpaeɛ ɔwɔ wuyi baako a ɛso ka bɔ mu a ne bu no ɛyɛ de nti ɛno ne adeɛ a mɛsi sɛ ɔmomoa sɛ ɔmɛsɔpɔto no na biribiara kɔ so ɛho hia paa nka bɔ mu yɛ adeɛ a ɛboa ɛne a wotiiɛ no ɔno na bɔwura mu ɛwɔyɛ ɛtu kurom a ɔyɛ wɔnom ɛhene ne den ɛde barima ɛtu adomakom na ne kwakora mu no ana de hyia na sɛde ahyɛ ɔmaforo mu ma ɛwɔ tontorokuro dua nim agye mmerɛ ɛne ɛnam sini kontin ne kofia wɔtwetwe nkwa na mo kyerɛ m sɛ ɔmani agye pa ɛfiri sɛ mfeɛ pii ntam ni ɛna ɔmo ne hene nti kuro no basa bibia nkɔ so ɛntam hwɛ ne mu sɛ ɛyɛ nana sapɔn betumi aboa pa na mpuntudwum aba wɔn ma kwan asɛ na bɛyɛ ne yie ma tontokuro dua no so mpunto ne mmebu no munya adwuma yɛ nso anya adwuma yɛ yɛ ma no ɛbɛkɔ so we pɛ na wɔma no Muhammad Naka ɛnyɛ kra nti yɛanya wei no so yɛ so yɛbɛsom na ɔmbɛhwɛ yɛ so na ɛkuro no ɛnkɔ so ɛma yɛ kra me wɔ ka ɛni hene no deɛ na asetena no mu ɛdin nanso nansɛn a mo ba bɛsi hene yɛ so yɛfo asesɛ mo bɛyɛ ma yɛn yɛda mo ase paa sɛ ɛnɛ so mabɛhyɛ se hene ama yɛn na ɔmfa kotodwuma ne nneɛma ɛbɛyɛ yi ama yɛn no ɔmfa mo asesɛ papa mbɛyɛn ɛkwan no nyɛ ɛfi ha kɔ adeɛ kuro mu yɛpɛ sɛ kwan no to ma yɛn nti yɛsrɛ no na ɔmbɛyɛ ma yɛn yɛda mo ase ɛne a wotii yɛ ayɛ adehyia a wɔnom ɛwɔ tontorokuro dua nim ɛwɔ payment mo ɛna wote wɔnom ani na mane boyi yamane boni konte hene kofi obo ɛna de firi payment mo ɛbɛsome yɛnyina wei so na yɛnkenka madwen kyerɛ ne yɛnkɔ agropama so ne nsɛm awodo a ɛdi ahim agropama so no yɛnsɛm twere ne Bismark man busy information yankopɔn yɛ adom a yɛwada next week oni afi baba ko ebe ni tifia na dola ya jewe di aba dola ya jewa eje di aba no wose Daddy Lumba ye do pa yankopɔn kɔso afa wo kransie dola ya kura di aba no wose wo hwɛ live edi free Christian village and what him say indeed you are a great legend Deborah na te di aba no wose ne mu ya na Kofi Parliament di aba no wose wose amampeni yesrɛ mo say Moma electricity bono emra form kakra emayen o mate so agona bobi kuma no di free edibaye me wo fa se Richard Ahwe DJ Ghanaian so edi free Gbetre station DLFM next ene wo de aba wa biam kuha ma de hye ni nyina ATBA DJ Ghanaian ya de wase na won se adwumaden a wo bo edesom DLFM bebe ya dure agropama so me wo fa se Bismark man busy atena se ya dan ye ho aba ye ba se de ete ne wo fa wa hye go ba konda na sen so wasa to atena na yebehwe se benya new go na o share no se sie no o se o ye Ronaldo oh me wo fa se fo ye de na ekosue ye hwa se nka ja betumi ne wo fa de nkomo so wo fa o se ne on kasa wo enti ye na ye homra Pressure, Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your money, Mr. Kasante, oh, Borike! Bring it up. I'll be one samra back. As I said, my dude, born from my head. I just go, we got to go. The young of Freddy can't go no to watch Nadia. Young Quagropamaso. Young Quagropamaso so be to watch Nana. The Bismark man busy. And then I want to enjoy the best man. Bismark.
Wafa. Boko de. Nyame adumi ho ye. Na see Friday. Yes. If you ada, yentufo. Ti ya be so da Abuja na e dey be koso. Yes, necessary pa. Ehunya pa. So ho ye. Oh, metiapo. Metiapo na mpa na mebo bia mamo. Sa. Empire wo ho na ma ya ma adwen se nka metwen na nka yi mo be so de na nka mabo. Ana mo ba akoma afi bansa. Ya hwedwumedi na so. Ene from pa mo edi mo mpa ya mamo. Ene mo nje mpa bo ne mra. Akiria akatani makatuni makatai akiri makatani batu akiri makati basi yakimbre aya suwa kambari hey akatani akambre akakai abari akai aya toya kai murakai aya saya kariya tani altoa haria kariya agonia Mary Arazari Lori Riasa Amari Aria Swalai Mary Aziria Koriaza remove DL Power Sports. Emuade. Ejawo. Dead. Na we kasa be no. O say. Kasa be no. Say we wura huhum. Nti o fa nkwa na betumi akofa mpa we ya ba o. Ewura huhum dia say ya. Momienu afi ba me bom mpa ya ba ko. Ene mpa we dia afi ba dia. Sa o. O dia enya o dia. Mate me enya na kaja go Bismark. Right, abusu anyime mo atwomo akwa ba kwanson koso kramra DL 106 on mega so emraso yada agude mu nsam ebe so djumadi kase we no enwime no nsia aso ati nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy binka sanso na baba so na Adjoa Agyei Sikapa sanwuam so o masinkonya wamade ade e kan sanwime no nsia kase no enso so Bismark man bi se mensuma so mida agude mu nsam ebe so kan ketes Lumba super ana djumadi ka cho se yesi week ni mu dada weekend no ye sha se ene empanifo se agrobe so anefra na jo enti anwumrai weekend ne sha sempa cho dwumade be kra ana over the weekend no so di wo betimi aboa abomaden ama onsan so etimi akade e friend se Lumba super ni bi na se bibibia so akonkan sanso na flame condom ense men kan cho san no pa anwume no me pa cho de e kan se assimilation level no e konkan pan anwumrai me pa cho weekend is so match bi na mpo person ni baby gamo won mutimi e fam matches ni ade ade a wo be ma onsan so aka flame condom bi o ma dama yesinkonya so agude mu nsam ya de ba me pa Johnny show no live on Facebook a capital D capital 106.9 we know a champion Kofi Taylor the birthday boy medical catcher say still your birthday month nim enti present no won ye nyaage momo line so ni nyina a active mu betimi ade account say present no enso aba no so ya kakra fi opa ye de nyina so esom odwumadi enso ne hya ase a aso hya ase enso e de fifia no pa midi nkomo enso de masem pa twa na watwa wie no eye MTN FA Cup quarter finals ne be ye fi ho na ni mo pani a ye friend say Mr. Wilsonata me no ka say oye chairman enso edima FA Cup no na wade nkomo akra enso asome from the start of competition no up to a quarter finals ye du yente nkomo wo pani a friend say Wilsonata idea. 4 clubs are Jamia do Momopimu or quarter finals. We started with 110 clubs. It is Yapim Sohan, I can't club 8 are almost do more quarter finals. Yachemu, and 9 air ball, which Anna and 9 air ball, Kipu, and 9 hour mobile, Bichim, Nana. Fusuji abo park na Saturday no Medina any Echiman youth heti we ye nkomo pani a friend say Wilsonata no e chairman so de ma MTN FA Cup no so e de san komo e sumadi nyina so somo e wo dwumadi enso to aso enso edi nkomo empo kwampa twanim say Sunday 3 games e toja enso e wo Cape Coast Stadium no de enchemu ba the reason why me patcho Cape Coast Stadium enso e hosti 2 games and so sa competition ako Bible si jamani adia sa adia sana no ma bondo adetia akwara ne beba be support wo stadium oba na wa fra mo be drum do mo prize ban jamani adia o me ba be tawe chi pa adia ye sa adia che chimis na ma ye clubs na wo asia nti adia ye di mediama ama keep text for and ye di attract the visa. I'm a university practice for. They did dreams. I'm a fancy and where ye and come up any friends and Wilsonata and so the adding so summon. And what you made and so we know was said in common and so for Bambo Samon Senia will be an a wire crowd Sunday weekend. Yankupa Adama Dot and question that sono will bet me and so I could PM Asher MTN FA Cup.
security over 100. Minya the number I pay. And I any problem. You do say all the security numbers are very requested. And one of them, because the clubs are not rivalry, you know, and yet risk no from the you bring your security just so that even Mr. Wilson Atana the security uncommon and so as some of Jumadi and Shadin Soman and what Jumadi and Sna oh yeah no was also HM Musania me patcho get proceedings no and also tia Genti and command mine. Maybe I am go to DL Power Sports. It went there. A jam that down. Wa yan twaso yan gusu aya penono se ansaka nei yadi nyina so ebe sumna odin koma wase nei aya 20 cedi central na mpono VIP no enso 50 cedi tenai me patro kwesi ara so pese ukopie menso o Cape Coast Stadium na se gate fee no aya 20 eno aya popular star na VIP no enso aya 50 cedi no so aya nkoma aka fi oba enti wase we no wode ebo ba ko ekume no mamienu 20 cedi a wo hwe 2 games eno so nkoma wo pani na friends Wilson Arthur enso ado sumi ade ni nyina so somo e wo dwumade nsumadi kadi nkoma enso atro se mediama enso ne club friends Atrom divise ana ebebo na opania ye friends Ibrahim Tanko head coach enso de ma club ye friends Mediama Sporting Club odi nkoma akra enso afasa game na ebeto no. No, I think like any other game, and Atram Divisa is a very good team, and the Atram self is my friend. We work together with the U23, and I don't think we have to take the game lightly because, like I said, we want to go to the next round. So definitely we are approaching the game with all seriousness. Henti, we are approaching the game with all seriousness. And also, I'm come up and friends say, I'm Tanko head coach. And so the man Mediama Sporting Club at the Sumi, Jadin Yanswema, Jumadian Snowiano, was out to us, Yabusan and Ghana Premier League. Bet 3 matches, the Muntimi Enya wins. They say 1 point per, and I say pretty money Bibiani goes as simple. Me patro points the Munchi. Was it this not a timer? I was say Mutimi Eja Club, a friends and Mediama, Namuno. Amu won 9 games say omo babo ni nyina mu no omo hwe say ombetimi agi Premier League ni yentie Ibrahim Tanko. And I think if a supporter come to stadium, he's looking at that his team will win, and so that he will go home very happy. But I think we, the technical team and the players, are the same. We want to win the game. But like I said, we had a very bad day looking at how the game went. So definitely, I mean, like this team give them also a lot of happiness. I don't think this is the time that they have to abandon the team. We still have 9 games to play, and the next is MTN FA Cup. Wey yan come up any friends say Ibrahim Tanko head coach at the Mediama Sporting Club and also at the Sumi Yadi Nama o Jumadi Sinamino Casano, Wuko PM our dear cancer English Premier League and Patch the month of February. A brantia your friends Antoine Selam Semen Ghana need this year and I'm penny for and so abundant set player of the month of February no and also Encoman unim so now 5 games and so the Manchester City and they were shot 3 goals and so to me provided 1 assist and so I come out few ba yadi nyina so asumi timino ka say Antoine Selam Semen abaye 3rd player and as upon a 3rd Ghanaian player one also 18 winning award and as a player of the month our English Premier League win himself first one and as a first player no your penny friends said 20 year boy no and so by the year 1995 Anna Andrew Morgan Dede Aju and so Agyei second one no and so at the year 2015 me patchana Antoine Selam Semenyo 2026 one also I had the 3rd Ghanaian player one also Agyei cancer player of the month and so our English Premier League me no so yan come akra if you are by the nyina so ma odwumade na Emmanuel Ajiman Badu international relation manager Edima Adriana Football Club na wakwadi komo wase na iwahwe ni mu sampono Adriana enso betimi akonkoden na mpono omatimi agyade kanse MTN FA Cup yentie Emmanuel Ajiman Badu. Things now we are still in the MTN FA Cup. We have a quarter-finals game on Saturday, and in the league we are still on 3rd on the league table, and Mediama is leading at 5 points. We have 9 games to go. If I'm not mistaken, if you times it plus 3, you have 27 points.
So in the league that 27 points is left, I cannot say you are out or this one is going to win the league or this one is going to relegation. We are just concentrating and taking game after game. We have lost some important points at home, but all have gone, the pressure have. Yeah, Emmanuel Agyei Sikapa, International Relations Manager, Adjoa Football Club, and also Edison Komo, Asumedi Namau, Ewojumedi, so we are so Edin Komase, and Washer, Sampo, Coach Otuadun Subetimi, Abo, Adjoa Football Players Nibini, Nangpo, Adoma Kuram, World Cup, Nasinanina, Sentimia, Kobane, Sa, Wasi on Rashi player, Bia Sempono, Ubenya Kolap, Emmanuel Agyei Sikapa. I'll be very privileged. Player from my club has been called to the national team, but I'm a grassroots person. I'm a transition person when it comes to football, so I love transition. I don't like putting pressure on players. So it's two things. If you are talking about the monetary aspect of the game, that if you have some players in the national team, you have a FIFA incentives for the club, some money that can cushion the clubs very well. Then that is fine. You can mention a lot of players. Emmanuel Agyei Sikapa and Adesanya Komo Yasumi Yadi Nyina Suma. Ewo Jumadi Nsina ka say Ghana need this your pania. And I say Brantia your friends Thomas Tepate. She said from last year, ending of last year, but yeah, Brantia were fan Yamamu Bebre. When himself our best 6 court cases. Nina say Maya B and so akatone so say one also timi Edwama ko empama amfa ade kan say mrakwa so o manti asiama no enti sexual harassment case pan e to Thomas Tepate so na eno nkwada ye me patcho na nsentema maba mienu so enso e de akope so say Thomas Tepate enso afose no ene omada enti ya na court enso efre sa case no na we no na ya Westminster Magistrate Court na enenti ametin say Thomas Tepate Uncle PM Ewo Court when you say was Sydney Mamba Mununa, one so at this case na atones no say no crenti unya shampoo no so ekwa PM weno ade kan say ne lawyer wapania your friends Imafen and all this sound komo eba monte ade nyina so esumiti Thomas Tepate reporter mate say na case ampacho court offense Westminster and as Westminster Magistrate Court etina so concerning a maba mienu 2 new cases on that atones no when Timmy and Copium and I'm Subi and an court no and so our Johnny Cates no and so Copium award the 10th of February Nankupo Aduma next month. Ness Yatrasa case in and also a young Kumaka if you are on this note, ye best form now for flight number DL 1069 Yada Conco from Cruzo. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. DL Power Sports. DL Power Sports. Adjoa Agyei. Right, Abusei Guswasin Konyaso kan ketesi Lumba Supana Tree. One say I say flight number DR1069 Kofon Crosso. Amananin come on later senior no. Jadeba now so so na bibibia kwankane ya ye sha say the free Real Madrid akacha Brantia. Your friends say killer on Mbappe Loti reporter mete and he say Brantia no ya back. He say wa join the team no entiana uko PM and so Real Madrid training ground to Brantia way and so join team na no ye trainer no so eyan come akre few abedi na so somo. Ewo Jumedi na Pep Guardiola head coach and so the Manchester City club no reporter meeting some patch the month of February no one on penny for so bonding some manager of the month of February akoma no enti anonso enkoma akra if you are ba yedi nyina so ma Ewo Jumedi na patch Madrid akachi no Abrantie fence Felam Mendy me no kasa say we pra when him say omu game against Manchester City boy no Abrantie Pekin not reporter mete and he say over the weekend game Real Madrid and so ni Elche bebo no Abrantie ontimi ginam endi juma and so former club your friend say Real Madrid sanso na Man City second game na sempo no return leg beto dwa and so at ya stadium na Abrantie medi no komo Felam Mendy no so wantimi enginam endi juma and former club friend say Real Madrid no so komo akre fi oba yedi nyina so sumo juma dey anopa no midi komo extra Brantia your friend say Lami Yaman Nazraoui
bana we see kind ma basa me patwa no wono so antimi anye training ni nyina sa brante no feel discomfort enso e woni widie mo nse na ise ni widie me so do don kakra and na reporter mete and say ne wono so timi join team no enso etimi eye training no so eye nkoma aka fim basa akache ba di nyina so somo e wo dwumadi enso na bibia kwankana medi kan enso di nkoma se over the weekend Real Madrid enso ni club offense Elche Napo na reporter megada and so pani offense Avara Belowa we head coach enso the Real Madrid team no was say ne obebenchi brante offense Rudiger sanso na Trent Alexander-Arnold Aurelien Tchouameni and Federico Valverde and Patwa Brantia ye friend say Thibaut Courtois ni nyina nse ne no wo rest players we nyina no na wo dey train ka club friend say Man City we no UEFA Champions League career cancer run of 16 second game ebeto dwa enso yesterday no so eyen nkoma ke fiopa ye di nyina so mind reporter mete and say goalkeeper friend say Lunin sanso na Cavaya Frank Garcia and akwadana anase we no Brantia friend say Gonzalo Garcia and Brantia friend say Manuel Angel we munyina so ebetimi astate nyankopon aduma this weekend game at Real Madrid so no any Elche baba no so eyen nkoma akafi oba ye di nyina so sumo adwumadi so na Brantia face Michael Olise we see akandi ma Bayern Munich me patwa kwedi nkoma was it this season Bayern team now say Vincent Kompany so assistant no wa build no one more quadruple idea can say 4 trophies. Win himself German Super Cup or Radio Match, Bundesliga, Omoda first, Sansuana DFB Poka, Omoda Suom, and a Champions League Seno, one more so at a Suoma, and also Coma Brantia first and Michael Olise Sono, Aquadiadina Sosomo, and what you made is Patra Brantia, your friend said Rhys James, and your captain, and said my club, and friend said Chelsea. And they were teaming at the pen, and so Sincrata, so we're extending the contract 6 years until June 2032 and a Brantano, one also etna, Eddie Jumanso Club, your friend said Chelsea, and also a young command Kefuapa, and Commandian Kadudana, and also a man Copa, and Tidiacano, young Francis Fizz, Minan Coupoya Duma, yet Nase, dear Power Sports, you made so at the time of Mr. Kwame Fum, at Nakuna Cassinim. Yet the story Jodwana and Seba Sumasida PSA and Command Lumba Super Weekend D. Jumadia Bia Udibiano in Suamekan for Ediaman saw the Besuma war, not Bibi Bia Conca, Lumba Super. My country sending on my son in Suano Swinty and Sucratin will be a subu in Tiwa Bomade, no amount Sansua Kalumba Supania Feka Flame Quantum. Massa weekend not start here and SNT, I said Mantiano. But Bia Ufa Bia, Utimi, and Yabishobotum, Martin said, Tia Fina Quese, and I say, wait me a beer, and also, and come on, Kefuaba. Now, me sorry to match ya some J. Beckery, Mama Julie, and Mr. Ahene Afo, Samuel Ahene Afo, and you may Mamma Chamo. Now, for component Machia, Sister and Rita. Fantastic good evening, and come on at the dawn. Kumpa, Bracofi Machao, now for Macha, baby girl gift theater, and you may. Manyan and Tiasa Umanita show no fantastic good evening and informanti Mr. Fum where wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi enti Mr. Fum nyame ya dum odot na bole kaka diama o me papa leba lancho prem obetra se dia passport be so di wafa yeah minim se o say baby gift ata entia ne ye edi me boy nyina ona person sing it kana want yes you mean sing it what say ntia ne ye fantastic and look okay edi keyword no na person ti kai say o nyina no underline word ne fantastic exactly enti you fancy wa okay because ntia ne ka say fantastic greetings in komo nyina dia na what singing out say fantastic greetings. Okay. Emupi. Ana mi we yafi. And na madam for brebo bi pa birthday. Charles Obendai. Okodomi adodo na afeni Rooney. Ka wan ka ho asem. Say nyame anka wan ka mpo. Say assembly etumi bie. Assembly esafo etumi bie assembly pono. Nyame nka ho. Enti you kofa ba. Enti mame chia Charles Obendai. Yo. Kwadwo Rooney. Dodo na so friend TK. A fashion designer. Yo. Ukodome commercial bank nechia. So pamta de. Yes. Wapem bia ma oda. Oh yes. Yo. Childhood friend o ye dia agrache papa. Matias. Ono ya damfo a. Ono se yesi namfo ni bi wa sika ne ma na timi tete montam. But ono dia. Mo dia ne na tete mu. Bibia ntimi tetem. Ye dia agrache pa. Mi se bi emu ba ko etum ahwefo. Oh da bi. But Bismark tena se yenkoye na a birthdays bi wa yenwie ne yensane out one. Say na ye da ben. Na Friday. Mate nya wumpo na be ka eduru ho a. Machine na be kire da kura yiwo. Ana nya sa. Oh, Sikapa Bismark ana nya sa. Enye no. Ah. Hwe, o de se ya yira wo kura. Koton wa no ma. Ade betumi aye wo no.
Ghana for Kasiabon ye wiane sana awoda baako efri the international DJ Afiba enchenya ba wochirema ena ye happy birthday eko ediama mami jemfo a ena afi nso efua Madrid ene eye mawoda edetwede ampo yankopon onto supa enfangu muso na brofo na omade ba minkotu kakra obi brofo wan kan ne sa obetumi no anya sem or say I pray that God bless you guys with good health, wisdom, knowledge, and endless joy. May this new chapter of your lives read like a beautiful masterpiece, full of courage, happiness, and great adventures. And happy birthday once again. Enko enfamamo wonderful mame efua ana we mame jemfua mame jemfua ana finso efua Madrid. Ene ma wode yankopon yam kwese na onbie mu adwene mu ade bia musua no enko mutrim na daache meye penny pamfansom Ghana we every children's ministry eye madam ono na kire mu ade e children's ministry asori edin da wono so better congregation tutu ekuapem ana mo say yemfa woda sunku we yemfa emre mo na mo madam a ne den e de madam comfort ene wo say yen kan church pamasa yankopon kwaso enhyira mo na onye mu nyina kese. Na me wafa ase Master P e wo London ana waton krase tenten dia free London aba na wo kiremu a ene awoda sononko bi e kode ama ne twetwemutwa ope na asempa na ye Lady Berry said the makani Berry no e ye Betty ti Lady Berry wona ye Chief Executive Officer Edema Bettlers Wine and Liquor ene e your birthday eti no wo kiremu a Cindy Baby ono wo UK wabusunya for Cynthia Nana yawo and efin so eye rosso ni abusua ni nyina wo nyina wo UK se wo mpe wasem yi pante ne wano mo we show happy birthday yakopon hira wo onto supa kese mfangu supa na ade bia de won sabeka no enye yie ene ye mpa bonse yakopon a wa hira wo no do pempensu no nkwaso a mo ho ban na adepa bia wa bo ho mpa kokoro yakopon enye mfamo so happy birthday ekode amount Lady Berry a wo London yakopon hira wo na wa wode no onye nso kokora wei every Master P a wo London no se yemfa woda sunku we no yemfa emamom na nakwa kra no ye de betu manim se ye na musi ne oton krafia sentimentum ne nana e kan kire go ya mekire eye asafo maame hega opoku ado abon maame se maame esi e kan kire go nya finhia no ediokron 90 years na eye ni koso e wo manso eye mpotuam na yakopa ya dom ma eye ni bibia kwawe na no fie de twa ne memena ne kwesi ada so a e kire din ne santi wanam DLFM kasafidie so ade nase nyina ma de hia mo beka yam sem training samiro fuli boaten beta na chikoja ne ma me kopa no krabia efin so eye ne ba ne din ede Mr. Ekwesi Ampofo Great Chairman Otega omo se yanka nkire DLFM adwuma kuo ni nyina ne adofo mbeja wono mayie e wo ma so mpetom so modam ase se mo modea ebeja wonom ekope wanom maame omo na omade nyina asafo maame hega opoku adobon maane se maame esi ekwan yankopon hira mo de mahuri bia nom yankopon enhye monamu Mr. Ekwesi Ampofo Great Chairman Otega a ono no eye dwadini a ototo fom agudie ena afi mama na museni a woton krafia sentimentemu samro fulubo aten ena omo se omodam ase yankopon hira mo na onye mu nyina kese bebe ya doni kase bo ne ye de sia ye kro nanso ye pese ehu da no ena ye da benda afi ba de ehu hia no ena da ben It's hey, moya sure say na ye Friday. Ke say na ye Friday dia, ade ba kon ehu pa ne say, yen hwehwa ade na yenko ene e wanyuma ye de she weekends na se. Today be Friday, mini ano. Braima ngone Friday, braima. Mogo nga mini yawuno. Braima ngone Friday, braima. Iga kese Monday. Mutumo be Saturday. Kese Wednesday. Say yanya tin na wie de emisa broni kokko ne se broni Ghana for ne se ne eye Friday na eye no kra na broni ene ya dan. Ladies and gentlemen,
the weekend. And I swear. And I swear. And I swear. And Send never ye dry, ye miss some of us if one said, ne free, ne quay, ye two for now. Friday, I didn't pan out to Friday, I didn't pan out to Kafam. Is that was in two absolutely into for Friday. Into Friday, yes, into Nipa for Friday. Yes, sure. Ubakata Gukwa. No, I do not and two Nipa before Friday. If you are done, you are two Nipa for better. Aha, na efri na ekọ no nsem say ya na mbeti ni kuremu saa. Ima be yababo. Abati ye. Ima be yababo. Abati ye. Odem. Ayo majizo. Oni pota ya wa yen. Odem ya. Odem. Ndi yabo. Ya ta sem papa yabo. Bismark. Papa. Kasi aboni ya dia si. Sika. Ene da be. Ene Friday. Ti Friday enya den. Yentufu. Na ye mwanwa say obofo wote ha egbo mpaye e wo Friday. Hey. Na woni mpaye bo se obi nim. Obofo my can. Oh no. See ye show ye husu ye. Wa na hwe ne husu ye Friday utufo. Minim no ofiri fa na bae. Am so obofo se ofiri suro. Ne ho kra mwanwa. O kira obi mi. Obofo hia mpaye bo onya hire so hia mpaye bo. Ye mo bi man. Ye ma obofo mo mpaye ma no. We kra enya obofo we ye engine obi nim. Obi nim. Obofo na de ne free suro bae no wa mo aye bo mpaye ma no. Akiria akatani makatuni makatai akiri makatani batu akiri makati basi yakimbereka bai akiri otoni makai maria ayya suwa kambari bai akiri akamuri akakai abari akai ayya otoni akai mura akai ayya saya akai atani altoa hari akari agoni Mary Ariasari Lori Riasa Amari Ariaswalai Mary Asiria Koriasa remove. Aha, yeah. Nyankopon so tinzemu. Sesei. Ai, ngwesra na edwa ne saa no. Ngwesra mpaibo. Sika mpaibo be rate ni sen. Percentage no be rate ni sen. Oh, wait, there money 2%. Hey, me wo fa say uni huhum kura. Aso bi a wo chance bi say. Sa, I say na huhum ade yo. Huhum de ewuram saa de a bibia si o. Na bo ne saa na woman deliverance to. Na over the service man. Mpaibo. Ye time aso ye kwana afi ba beto aso. Me metima man 80. Because me nyane nti SS saa mpaibo enye chi no otimi conjure passport fi shoe mu nyina ba. Oh, ya de pa. Ya chia no. Ene ya chia Mrs. Florence obi nim so. Me ten nka che. Zan ho ye o. Osuru ni mi fie em de pa. Osuru mi fie em de. Afi ba kra ka say one of my favorite nyompa. De bi oto wana se bone ba de trimpe na wakai. So osuru ye ni fie. Wa hwe ni ya. We bia na wa miss target. Saa mi no 30 a. Onye bone. O ha ho bebre o wiase mu. No kure pa. Say ya pon na me boa. Soroko e. E bi Adjoa obi bi. Da bi oni hwe ka. Adjoa ka bibi. Fantastic nchia na e ha no nanso onka hwe. And Adjoa fantastic good evening come on. Onye we wasere na wade ye nsranse yaje. Kasi ya bono ye de si emusemufo ne ya Mace me berantwe se mu e de ema yen. Me wa fase champion Taylor bemo bo adade ekopiem go Facebook and if yiti makase bono wonya bi ehwe ye. DJ Zigibi echinchim kesefru ne fru madosumya numrei. DJ Afiba eboa ye huhumu kwanso ne honem ani nyina ofia hanom okuta ye musa. Akenkafo ye mienu di ameje so ye wofa. Ose ade o ye de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mene. Adjoa Agyei Sikapa. Me ma ne no eye den bantwerebo na otafrija. Wo mra ne ye den. Adjoa baby o. Ana afi wedding. Ye kwei the international DJ anyomo no sine so be frafra na. Ena ye Friday. Eti wo de ba frafra ma ye tiefo no. Afrafra ntenyomo no. Drivers for no. I'm telling you down. No for be no. Obi adi wom. Echire din. When sakoto sa. Sakoto. Baby. Enyomo na da form. Say na no nante ene obeti na bi baye. Wadonko tu aye mi do. Oh. You see edem. Daddy enyomo no. Adakte. You see Adakte. Say what is enyomo no. Antiate. Me ware go baba. We am for ade me nyuma na me to no voice na nyana e ka sen e fi ba do nyuma na be frafra once I mean na oba ku we friend dondo yeah no that dey na on dey e wan nyuma kwabra e za nyuma na de namu adedemu ko na bet you go kill me ni nyina ne namu sa oho ne pantoma atankwan adedemu sa enti ahyenkafo no yesere mo free sam rekure am time mo ankasa mabre na mo ti stia na chi no
enti mumye mu kaka madija afiba na adwumayefo no mu kofiri mu feeling fam ananya saa enye na mom enwum wei me de banya papa adofo nyina edu ba bia emu oya na so be ndem mamu nyina mu enitia ade hia nyu sire manten kan wa fama kra radio ne adija afiba de akopem se nondu be bode one ma na ekro yakra DLFM 106.2. Shedding,